Karate klub Takovo već drugu godinu za redom organizuje božićni karate kamp u hotelu Neda na Rudniku. Iako je kamp prevashodno namenjen članovima Takova, ove godine na Rudnik su doputovali i predstavnici karate kluba Haiken i Spartakus iz Jagodine, kao i karate kluba Monah iz Kraljeva. Mi smo svi deo jedne Shotokan karate do Srpske akademije koja okuplja instruktore karatea i akademija je zamišljena kao najviša škola karatea. Preko nas instruktora mi utičemo i na omladinu, na decu koju imamo u svojim klubovima, pa je i kamp došao kao jedna ideja da se deca okupe, da provedu nekoliko dana zajedno na jednom mestu gde će zajedno da se bude, zajedno da spavaju, zajedno da ručaju, zajedno da treniraju i tako dalje. Ovde se odazvalo jedan solidan broj dece, samo iz Jagodine, oko 30 njih i veliki napor smo uložili da ispratimo sve aktivnosti, s obzirom da je bilo prilično naporno pratiti sve to. I mislim da su deca puna utisak iz Gornjeg Milanovca i to je neki, da kažemo, sportski turizam ovde, posebno u ovom objektu i želimo da ga afirmišemo i iduće godine, da dođemo ovde i da budemo, nadam se, dragi gosti kao što smo i sad bili i da domaćini dođu kod nas, da se deca druže i da napravimo jednu pravu sportsku manifestaciju. Htio bih napomenem da je ovo jedan izuzetan primer kako klubovi mogu da sarađuju međusobno, bez te neke materijalne nadoknade i ovo je izuzetan jedan događaj kako za nas starije, tako i za decu koji su proveli ovde ovih 5 dana. Treninzi za polaznike kampa organizovani su 2 puta dnevno u sali za vežbanje, a na raspolaganju i bazen hotela Neda. Organizatori se nadaju da će ovaj kamp postati i tradicionalan, što će doprineti kako unapređenju rada karate klubova, tako i rezultatima svih članova.